Poslepodnevni deo 20. sednice Skupštine grada počeo je sat vremena kasnije nego što je dogovoreno zbog nedostatka kvoruma. Prva tačka nakon početka rada, predlog odluke o promeni osnivačkog akta Radničkog univerziteta u Smederevu, prošla je bez diskusije i izlaganja izvestioca. Naredna tačka, predlog odluke o pokretanju postupka za osnivanje udruženja Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade u saradnji sa drugim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, izazvala je veliko interesovanje odbornika jer se tiče omladine, koja je važan deo društva i koja kroz svoje obrazovanje i usavršavanje doprinosi razvoju zemlje. Proces uspostavljanja udruženja Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade podržavaju Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIS. Ovaj predlog odluke parlament je osvojio većinom glasova, što je potvrđeno pohvalama na račun Kancelarije za mlade u Smederevu, koja je zahvaljujući donatorima, ali i lokalne samouprave, uspela da realizuje mnogobrojne projekte. Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija omogućit će da se unapredi rad kancelarija i lakše dođe do sredstava iz pristupnih fondova Evropske unije kao i drugih domaćih i stranih fondova. Odbornici su posle kraće diskusije usvojili narednu tačku, odnosno nacrt odluke o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Sarorci. Predlog odluke o raspisivanju referenduma o uvođenju samodoprinosa za područje mesne zajednice Sarorci, kao i predlog odluke o obrazovanju komisije za sprovođenje referenduma o uvođenju samodoprinosa na pomenutom mestu. Kada je reč o programima poslovanja javnih preduzeća za 2014. godinu, koja je trenutno na dnevnom redu, izvestilac je član gradskog veća Milan Lukić, koji upoznaje odbornike sa dosadašnjim radom i iznosi planove ovih preduzeća za 2014. godinu, a to su javno preduzeće Direkcija za izgradnju, vodovod, zelenilo i groblja, parking servis, pijace Smederevo, čistoća Smederevo i gradska stambena agencija.